Oscar Bosio mwanchumo rigereria abakenya ane monegesa gukyomo gusi nigo bono baburi kwani kyango yasoye bare asebyombe bune nchiremo yo kwegendaria sobogima bwabo kurokoboria kwarurwe kurwa sabarai nabo igo hababwatani bekyombe kya maskani kurwa se county ya Kiambu haseba kwanere hobuya bw'abantu kubwaterana hekero baramo ayo nigo bono aene kiwa chingaki ekyombe kyo kya maskani kyarego asiuria bene igari basi heyo irache kubakonya gukora ubonchoreria hanena ase sekta ya matatu na konyora ebitoki ebirache kubakonya kwegendereria abagusi bari bonsi bibamintu bara bautonchukanaine tiga bayendere kubwatirana babegentekemo ekegero bomo mbogere tunyaye gusuka mutubu no mugusi tiga nyasanya reko tubwatsane totembia muno asibare banyawika isiritu kuria rero twanyarire ko launch igari yetu ya masikani bone tiga tutwara masikani kujya kera asoyo moito. Congratulations to the Kisii community for this great achievement. The Bible says two cannot walk together unless they agree. Another word that the Bible also says that where there is unity, God commands a blessing. Because of your unity, God has blessed you with this bus. Igo torega iga go celebrate a bus. Egari URA bus e koroku amaskani. Amaskani ne gentekia. Ne bus yega yarete iro mogusio re Kiambu amaskani na keke banyoro rete amaskani okoba ya tuigorere omugusibono twabere tokwigwekana eyagore tune kiombe kige babere bagochanga babere bagochamo nanje kena chore tumno omonogerwo omugusi Nairobi diaspora ina make sure abagusiba itoba soire byombe ime inere njira turabe empowered. Na siku ya leo nina furaha kujumuika pamoja na ndugu zetu wa Kisii wakati tuna celebrate kupata basi yao mpya ya kufanya biashara yao, na nashukuru kwa sababu ni watu wamejiunga na wametuonyesha kwamba palipo na umoja hakuna jambo haliwezi wezekana. Na kwa hivyo mimi nataka kutoa changamoto kwa other communities. Wakati mmejipata mko pamoja Nairobi, wacha msioneane wivu, wacha isikue ni mambo ya marubano, shikamaneni na mfanye mambo ya manufaa kwenu nyinyi na kwa vizazi zenu ambazo zitakuja baadaye. Rino mogokori tukuria rero ikiagera twanyorire pass yaito ikonye tuganyite kimuranje twirigeri na ndi customer ntobasa gutige pass yaito yerigeri ni ntutokurigi customer undo tagete pass tonye promote irinde ria nyore business twirani chibese yaito.